Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Nakimat-kimat jongane ke janmit ngine phashwa shakimat khobor na ke jilla halor ke jingja hapo ka Alive Again Foundation Rehabilitation Center kabala lamru sha ke jingyap jonggi arngut gi khna ke basha sumar u General Secretary jongga Meghalaya Users Forum uba Barry Karmalki ulaong baka jingkren jong uba arup pasa syakilat pathai khubor haga arpusan tarik unai weng arjar arpsau kala dei ke jingti leulep dalade yalade uba Barry Karmalki ulakop ru uba arup pasa utrai jongka Alive Again Foundation Rehabilitation Center kabadon haga jela Assam ba ujorno daga case persya yaga Meghalaya Users Forum daga baong bakum ka kanhun kan yakhun daga case hakmat jongka ai Kidekhot jongka New Trap Integrated Territorial Organization Melim Unit haga arfunre tarik unai weng arajar arfsau kila beteng ban sam yaki kot lung kedop haga snong nongse omlengka mau klot mau nyangla nyumer nong piur bat nong umlong ban pensyai halor kejing penkiu ke sarkar jelai ke bai thang boarding tang yaki riu pai ba kat bala penhiar ya ke dor bai thang boarding yaki karkhana hagani ke juk sngi ka snat trekam jong seng hatem ri bhoiru kalasam yaki kot Usembut Menteri Rangba Kejela ubah kmi ya ketanat penroi sor ubah senia halang dhar haga sing baar ka arpunriu tarik unai weng arjar arpusau ula kular baka sorkar kan yada ya ka bha kamiat jongki nong de madan ula ong baki nong de madan ru ki dei ki brieu le jong bat ula kentu bakin long ki bayai sya halor Kau Weybridge ke badan hak snong killing ha Ribhoi district hak sengi baar ka arhun riu tarik unai weng arjar arpsau kala kenjak hijar hadien baki dekot jong ka New Trap National Youth Front Northern Region kila hiar jurip kensan bantip halor ka rukom pentrekam ya ke Weybridge lumpisa ke sorkar jela hadien balayok jingtip baka don ke jingkit bean ya umau usiam bat kiwei de ki marpo khndau klem dadon yaki kot kisla ki babiang Shuaban poi ki kot keseng ki pulit na Khanapara Police Station bat ki pulit CRPF kila don pa ban pahara yakani ka kherdop khnang bannomi kanu ka huri hura ka bakta ya ka shongsuk shongsan ka Dr. Mehtab Chandi A. Sangma haka arpunyu tarik unai weng arjar arpsau kala bam smai kum ka MLA batmai jongka Gambegre constituency haga ba u lampang jongga yeng dorbar thawan jongga jela u Thomas A Sangma ula pen bam smai daga jing sakhilang jong menteri ramba ka jela u Conrad K Sangma bat kiwei ka Dr. Metap ka laong ba ki mat trekam bahakmat kalong ban penyo yaki song penroi hapo ka Gambegre constituency ki surok bat kilenti ki singkien ki yeng school bat ki wei ki jingdon kam ka Dr. Mehtab kala ongru ba ka Gambegre constituency ka dei badang sakdin bat ka badang don kamru bon ki kam penroi ki nongyalam jong ka Khasi Students Union North Khasi Hills Eastern Border Area haga arpunyu tarik unai weng arjar arpsau kila lek benia kendo ya ka District Medical and Health Officer jong ka Ribhoi District na bentaban panjung pensyai halor ke jingkeno ba iwei ikhonlung badang arsnem karta ilaklat no hadien bala eye injection ha CHC Bhoirembong kaseng kala IT ru daga dorkas syaka DMHO bat dawa badai ban penlong ya jing tokit ke babnia khnang ban lap ya jing shisha la ka jing khlano jing ikon lung ka dei shisha na em na ka jing eye injection ne kala bandai na ki weipat ki daw jong jing pang jing shito Menteri Ramba ka jela u Conrad Kongkal Sangma haga arpunyu tarik unai weng arajar arpsau ulaong bawatla ka National People's Party menta keladon hadu laifu arngut ki MLA haga yang dorbar thawan ke bah nriu phongut ki khot nrei kanam don kano ke jing penbek thamai lani ke jing penkela haga kunhun menteri Menteri Rangba ula ya banru baga NPP kan ya trailang baik bat ki parlok hapok ka kenhun Meghalaya Democratic Alliance kumbala dep ya te kular nadu ke pasda
Menteri Rangba Kejelau Konrad K. Sangma haka arpunyu tarik unai wing arajar arpusau ula ong baka skul ba North Eastern Hill University. Kadai ke skul ba bala penyai da ke sorkar pedeng bat lada don kanu ke jingpan jingmut nakaliang jong ke Ministry of Education ke sorkar pedeng ke sorkar jela ke long ke bakloi ban ajing rap hakanu kaliang. Kani kejing pensyai jong Menteri Rangba Kejela kalong halor kejing kena ke bumi nagi babon balang baga sorkar jela kamsim lale AA ya ki kenrum kenram ki bala jahapok skol ba nehu hagini ki kindiat tayo bala letno kabala penlong ya ki samla pule jong skol ba nehu ban penlong ya kejing syak tangan ba klempot sngi bat bandawa hersyukui yo Vice Chancellor u Professor PS Shukla. Lampang jong ke ying dorbar tauan ke jela u Thomas A. Sangma. Haga arpunyu tarik unai weng arajar arpusa ulayatu. Ba ula dep ban ai ya karai ke bayadai bat ke jing penkesan ya ke jing penyaso jong ki laingut ki MLA ke Seng Kongres syaka National People's Party. Lampang ula ongru. Bakarai jong haduk kini kisngi kadang sahi kunjung. Ka Federation of Khasi, Jaintia and Garo People, Western Zone. Haga arpunyu tarik unai weng arajar arpusau. Kala mi syakmat ban yang persya ia ke jing terwa jong MLA ke Jirang Constituency uba sos tanes sotun ban rakno ia ke Industrial Estate na bernihat Syah Jirang hadin bakala mi ke jing persya ke bajur na kipat ba nongsyong snong ban penkelai ia ke Conservation Training Institute ke badon ha bernihat Syah ke Industrial Estate. Assistant Secretary jong FKJGP Western Zone uba Polosar Mauyong ula ong baka sengkan persyabet ya ke jingpu ban ra ya ke Industrial Estate Syahima Jirang namar bahkan keta ya ke koit ke khia jong ki pait ba na ke jingdon jong ki karkhana. Mentang ini pai pat syakimat kubor na kelengkari. Hasambhal Uttar Pradesh ki pulet gila pelat pat ba ya ki dur jong ki nong penkulmar bakan top ya ki laingut ki kentai ki badon mentah ha ke jing ki beserkai ha ke singi ublai ki jingkulmar ki balami na ka jingjurip ya ka mosque kila penlong ya saungut ki brio ban yap bat kat tongan ingut ban mensau kentop ya ki pulet ki bor penyai ki dang tokit ya ke jing syak thambor ka balat mu lupa ha ka ba lakem ya arpunyungut bat la itu ya palat sispangut ki badon keti. Kajing ya kan at haka san hima sima kalanang kiu da kijing kenok persyak ya ki nong tau an bat katany namar bakila penki ya ke kenhon runar. Ka World Sindhi Forum kala penrem jur ya ki kam thambor ki badang yai beteng persyak ya ki jaj benriu red pait ha Bangladesh kam tam hadin kajing syak kem jong lengdok niam Hindu u Chinmoy Krishna Das. Kajing kulmar kebayadai bat kesan pertai kala nangjur syuk hadin ba udas ulah keren halor kajing syak le ben jong girit pat kaba la penlong yu ban syak kem halor kajing ya kan at ha chatogram ke sorkar India kala penpau ya kajing smukia halor kane kajing long jingman ka district Mangan jong ke Sikkim kaba la khang kherdep ya ki nong jngok kai pertai namar kajing tua khandau ha ka basdang jong uni usnem kan ple biang haka sitarik unok pra. Katanat jengok kai pertai kalau bisyar beniak ya ke jinglong jingman, bat kalarai ban syak ya kinong jengok kai pertai ban rung suki. Haka juk kepor Menteri Rangba ke Sikkim, ulah kentu ya ke sorkar pedeng bahkan tuklar ya ke jingkeladur jong kawa tista, kababu jingmai ya ke jing selai hagi jaka bakhamrit. Ulah khot kerki ya ki kam ai jing hikai ban yada ya ki wa na ke jing syak pun julor syuk ban pentikna ya ke jing sengai. Ka sorkar Manipur kala penjelan sa arsngi ya ke jing pensange ya ke mobile internet bat ki data service haki kendai teli ki district bakan top ya ke Jiribam kum kelat jing yada na ke jing penon kambakla jong ki riu persya ya ke imlang salang. Kani kalong hadin ke jing syak thambor ha kani ke thain bat katmu ban khanglat ya ke jing sapriang jong ke jing thok ki ba pen mensau ki jaka pule hakin riu teli ki district ru ki khang klem kut por namar ke jing sngokiai ke jing sngai ka ying bisyar jong ka Karnataka kala rai penrem ya saungut ki pulet daga ba set patok newsnem halor ke jing yap jong Mahendra Rathod ha patok hausnem arajar khan riu ha Bengaluru. Ki officer kila syak rai penrem namar ba kila tombor ya urathot kabala pelang ya u banyap.
Lalap bagi don keti ha jing penyap brio bat ka jing penbor ya ka jing plapop. Uway pa uway officer la syak dan kuna laipo hajar tengka. Mentatong ini kami ia kimat kobor na keleng kiri ke pertai. Ka Georgia kan penlong ya ke election jet president jongka haga khat sau tarik unok pra haga balarai da ka electoral college ke badon lais pangut kit khot. Kijing yaki kidang beteng ha Tbilisi halor kejing keno bala pentut ya ka election bat kejing kentat jongki nong persya ya ka result ke bala dep. Ka samoy terekam jong presiden batmai kan sedang naduk ka arp handai terik unok pra. Bat unmi bujeli ya ka Salomi Zurabijvili ka bala ka samoy terekam jongka kan kut haka khat riu terik unok pra. Ka Israel bat ka Hezbollah kila ya menjur ban sange ya siat hal Lebanon ya kaban sedang naduk ke sengi balang ha kapor sau bejimen step hadin shisnem tam jong ke jingyele ki sipai Israel kin saweng no suki bat ki sipai Lebanon kin sayo biang ye ke jing sensyar halor ki jaka ki jongki ka Russia kala khang Persia ya ki lai pongut ki nong syong snong jong ka ri bilat kentup ya ki head officer kum ka jing penrem ya ki jing le Persia jong ka UK. Kani kalong hadin ke jing syak be no jong nong mi khmat jong ke ribilat ubala syak keno bau dai nong sentiat. Ka UK ka kentai ya kata ke jing keno bat ka kular ban jubab. Ka jing yap na ke jing tua jong ke jing te yeng ha ke snong karyaku Dar es Salaam Tanzania kala poi syak ar khundai ngut. Ka jing pelaj em ya palat prapsan ngut ki brio kala sange no. Kani ke yeng ka pasau mala kala tua ha ka khat riu tarik unai wi. Ka jing ka khon ha South Korea kala kieu da 10.2% hau benai nai lur ka badai ka jing kieu ko behe tam ha ki khat South Snem namar ka jing pen slem ya ka jing ya tho shong kurim hadien ka COVID-19 wat padang ka jing kieu ka jing ka khon kadang long ka baduna bha kata tang 0.0% ka baduna bha na ka R.2% ka badon kam na ka benta ka jing long renti jong ka jing bon breu ka jing yap kidang yai beteng bantam ya kibakha. Secretary General jongga United Nations Antonio Guterres ula pediang sngobha ya ka jing sange thma hap pedang ka Israel bat ka Lebanon bat ula kenturu ban pentrekam kloy ya ki soskular ki balaya soi hapo ka jing ete kular. Ki bor jongga United Nations ki long ki balapan kre ban kersyan ya ka jing pentrekam ya ka ban pentikna ya ka jing shngan bat kila jingeda jong ki riu pat ba na baro arliang mamna. Ka Turki kala kem ya laingut kinong Uzbek ha Istanbul namar bakila penyap ya Rabbi Zvi Kogan na Israel ha United Arab Emirates. Ya kiba suba don kti labot bat kem hadien bakila petkrat lapan paino sha UAE. Lalap yo kogan bau layap haka arpusau tarik na wing haka baka Israel ka sin ya kani kum ka jing tambor jong ki leno Persya ya ki ju. Palat arlak nyo hajar ngot kinong Sri Lanka naki khat nyo teli ki district kila Shakhta hauslap bat kal air ka bajur. Wei ubreu la klat nyo ngot kila jar ngai bat labo shispa sauteli ki jaka ai jingirap. Radha Raman Das jongga International Society for Krishna Consciousness lanega ISKCON. Ula penrem jur ya ke jing syak kem jong Chinmoy Krishna Das a Bangladesh daga bakot ya kani ka kam genocide. Ula kan tho ya ke jing kieu jong ke jing syak tambor persya ya ke jaj penreu ritpat kentup ya ke jing syak tambor ki Hindu bat kinong but jong ke ISKCON bat ke jing penrem ka bajur ya ke jing ya ki badawa ya ka Katanat khajna jong ka United States kala yok kurup palat lai hajar teli ki gitar Gibson Tok ki basyongdor $4 million ka badai gajing yok kurup ka bahe tam ya ki tiar tem tok. Ki gitar ki balatmu bandi online ki bu jing ma ya ka kot ka khia bat ka jing kem ding namar ki tiar ki batat do. Itu gilong kimat ko blay.